دەم باش دیسەژی ئەمێلیگەل میێوانێکی خۆدیرۆل و باندۆر بن بتایبەتی دوارێ شانۆیەدە نویسکار و شانۆگەر و مامۆستە پەیام ئەحسان. پەیام ئەحسان ساڵە 1970 لە باژارەی سێرتێ یێ باکوورێ کوردستانیش دایک بوویە. دبستانە سەرەتایی ناوین و ئامادایی لوی باژاری خوندیە. لە ئەسکەن شەهرێ لە زانکۆیە ئەنادۆلێ فاکۆلتەیە ئابووریە بسەری کریە. پەیام ئەحسان ساڵە 10,000 وردە بکار و بارên şanoyên bijûl bû. Di gelek warên şanoyê de kar kiriye, lîstikvanî, derhênerî, sînarîstî û mamostetî kiriye. Gelek şagirtên wî niha di şanoya Kurdî de xwedîrol û bandorin. Bi navê Şîzo berhemek wî ya nivîskî heye. Ku sînaryoya şanoyê ye nivîskar û şanoger Peyam Ehsan amedekariya berhem û şanoyên nû dike. Temaşevanên hêja nihamê biçin cem hevkarê min kerem û mêvanê me hêja mamoste û şanoger Peyam Ehsan fermû. سلاو رئیس تماشاوانین هجا هوالو گرین عزیز و خوشویست بری ارتشتی من همه بسر چابو سران راتن و مخیراتن بر اکرانین ما و مخیراتن اکران کرد شوپه و مخیراتن برنامه زمان و رامان به برنامه یک دن یا زمان و رامان لسر اکران کرد شوپه ام لپیشبری و نهیبی دارم که برنامه کی بدله و جه سود ورگرتی با ایرو جی و که همو برنامه یان میوانه که منی گله کی بقدر هیا میوانه من ماموسته پیام احسانه ماموسته سر من سرچاوی امراتی سرچاوی ایشی امیرو به یک پیام را لسر شانویا کردی یا درکتنا سردی که چه حالیه روشا زمانی کردی روشا زمانی کردی لیستکین کردی داد شانویا کردی داد چه روشه دایا بهتر امی ایرو لسر و با آخون دست پیک داد تشتی که بود بخوازی ببیشی هیا قوت پیش متبره سر من سرچاوی امراتی ما مستجان از دخوازم ده دست پیکده بچکی آنالیزن تا یا لسر روشا شانویا کردی و بکار آنینا زمان ای کردی ام هنکه با آخوین آخفتنه تا دیواری دا پیشی بکش یکم از وا بیجم لسر آخفتنه شانویا کردی ده براستی جی سازیه مجی که من بچک و اکو شانوی سر بخواد کن او جیب شکی من جبر چه زمان کردیش خود اساس نگرتنه تنی شانوش خود اساس گرتنه وقتا یک شانوی خود اساس بگیره هنر خود اساس بگیره و زمان خود پاش بگیره دبی تشتکی دی یعنی شانو لگور من ام جانا پرسکی و هیا دبین شانوی کردی هیا ام زمان کردیه اجارنا حق ما بیتشته شانوی کردی اکوبیگا تینا زمان و دردخنه سر دکی شانوی کردیه آن شانوی زمانه اجارنا دبیجیم شانوی زمانه جبر چی دبکو از چه و چی بم لی ویش مندیل مچید که اکول شانوی کردی که لسر دکی شانوی دپیوی و لیسکی خو نشانه تماشاوانت که دم سرد که پیاد بی و درد که بدر با زمان بی ترکی يعني زمانه كدي جبو حبو كسي نوصايا هالبت يعني جبو حبو شانو قرا اتكرم بيجم جبو قشتك وصايا يعني ام بيجن صدا دبكو كيم زيد او صدا نوتي وصايا صدا دهاره دبكو نوصايا افجي ده هيلا شانويا كردي ده جبو چند كي اوا بي براسي كيماسيه كد تقولي وكيماسيه مي هري زيده باور كجي اوا فكر ورومان ما الدكي والدربه نوكيها افتوي معناك وام سردك وقت ام تيراتك ازبرتك تي معناك وام تركيد فكرا يجب زمانك جديد فكرا اذا او ورقر بشرنجي بيا بكي جان زماني بيا ام بيو زمان بكي جان زماني زيدا روجانات بيفن تي معناك وام بيو رانجت بيفن وفكر جي سردك كده او تشي دبيج بركو هست خن تام نادا نشاندان ججبر وی جانا از هنگ حق ما اوکی شانوی اب کردی آن شانوی اب زمان کردی جانا اب زمان کردی جبرا نخلته افجی بلا وک ایشه که جمره بده روی ما کو دبکو هیلا کده ام بیرنگینه فهم كر يعني شانويا كردي لغوريتا انها بالزمان كردي يعني شانويا بالزمان كرديه قالوا خو تیر نکریه شانوی کردی خو بزمان زکماکی خو تیر نکریه تقص شانوی کردی هیا تقص اكو حوالی می ام بیجم کردی فکری بکردی دنویسی یا جو ورگر جی بکه چرا زمانی جی بورگر ویجی بکه احتمالی که مازن کو
büyü fikri, büyü zamanı fikri. Şanoya Kurdî fikri, zamanı daiki fikri. Ji ber çi ew ku şanoya Kurdî çêdikin ew hîn hevalê ku bi ziman jî bi zimanê daîkî difikirin. Hîn hevalê me wisa hinin. Ez ber wî nikarim bêjim şanoya zimanê Kurdî an ev. Ez vî nikarim lê ez dikarim bêjim ki giştik hevalên me giştik ê ku şanoyê dikin li derve zimanekî dî ser dike zimanekî diye. Ji ber vî wek dibê ji bo min zêdahî dibê zimanê Kurdî. Em dikarim ya çawa çareser bikin mamoste li gor te? Çareseriya me birasî dibe ku yekem em lêkolînê bikin. Yani ê ku divê hêlê de ê ku derkeve ser dike dixwaze ku li ber çav bî. Ê ku dixwaze ber çav bî hewceyek hede ku divê hêlê de ket dide hewce divê hêlê de lêkolînekê bike. Ser zimên, ser dramaturjî ew tiştek wêdatir ser hêla şanoyê jê wêdatir em bêjin teknîke wêdatir lê herê yekem ser ziman tabii. Mesela dik bir herê zêde ji xwe em dikarin em jê re bêjin derdkevê ser dike û dilêzî. Demek ki mesela me yekem dikarî ser ziman lêkolînê bike. Ser çîroka xwe lêkolînê bike, ser çandî lêkolînê bike. Pirsekê dî ji me re derdixe ev jî çi ye? Şanoya dikim. Yek, ev ne probleme. Şanoya Kurdî dikim. Em bêjin ziman. Em bêjin ziman di hêla çandî de kemasî hey lêkolînê zêde nekiriye. Ev bû çi şanoya zimanê Kurdî. Em dixwazin vî bixine şanoya Kurdî. Tê ser ziman lêkolînê bike. Wextê ser ziman lêkolînê kirin ca dûra tê bernameyeke dî jê re derkevê holê. Şano yek çi rengê? Bi çi astê? Şanoya em bêjin dikem neşopiya me de çandî de gelek lîstikê meyl gundal merhela mesela de henin. Em dikarin wan zêde bikin. Em dikarin di cîhanê de ku bi nav û dengin em dikarin gotinê wan çi ji xwe re fêzgirtine û çawê fikrê wan çêbê û li cîhanê bela bûne em wan fikra bibînin û em li xwe wek ewkekê em bi hêzekê di çanda me de di axa me de tiştekî wisa heye tune û ez bawerim ku ew tişt heye. Çawa tune li gundan yani kalu pîr bi xwe jî dileyîsin ew peyvên wan gotinê wan bi xwe jî şanoyek bûle û ew resen bû yani wekî ku te digo wekî rexneyekî helbet em bêjin ji îngilîzî hatibe wergerandin ne wekî îngilîzan bifikir yan ji Tirkî hatibe hestê wî sedî sed bi Kurdî ye. Ji xwe mesela jî piçek ku wextê em bigîjin şanoyê em xwe bigîşine wî astê ziman em mesela zimanê safî bikin tê mesela bê nîqaş bê li wê ji xwe. Belê. Ê ku em şanoyê dikin wextê em şanoyê dikin em dişibine kîjan ne hewce em dişibine yekî. Em bi xwe bibin em xwe bibin em ji xwe şanoya xwe ava bikin û cîhanê belav bikin. û bêtir jî fêdeya Kurdî fêdeya ziman wê çaxê derdkeve ortê li gorî. Teqes. Saat xweş. Mamoste can evet demek ki dirêje tu bi şanoya Kurdî re eleqedarî û sahneyên te ewên te xebatên te yên performansên te projeyên te bêtir heta niha bi Kurdî ne. Wekî em bêjin dîrokî jî ku em lê nêrin vî 30 salên dawî 40 salên dawî gelek lîstik hatin lîst yani derketin olê gelek şanogerên Kurd çêbûn gelek kom çêbûn gelo rewşa şanoya Kurdî anha çi ye? Anha em di çi rewşê dane? Yekem di vî sed salê de em bêjin demeka dijîtalê ye. Belê. Nexwe şanoweke dijîtal em dikarin bifikirin nefikirin. Ez sadece ji bo şaneya Kurdî nabêjim ji bo şaneya cîhanê bêjim. Şanoweke çünkü dem guherî şanoweke dijîtal em dikarin bifikirin nefikirin. İhtimalek wisa em dikarin bifikirin. Nexwe tê vî maneyek û dibe ku manaya şanoyê jî bê guhertin. Ji ber ku şano sê çar tişt xwezê. Yek dibe mekan. Di do jê dibe lîstikvan. Sê dibêje temaşevan dibe ku çar dibe di mekanê de zindî bî û atmosfereke ava bike. Şanoya dijîtal em dikarin bêjin zindî, em dikarin bêjin temaşevan, em dikarin bêjin atmosfer. Lê îtî temaşevan û lîstikvan dibe ku li cem hev nebin. Tu internetê ciyekê dî par vebikî û temaşevan li wê derkevê holê. Ev tê wî maneyeke tu dikarî bêjî şanoya mekanê em guherîn. Li gor min şanoya cîhanê ketiye vî astê. Mekan tê guhertin, şanoya ku ne tê avakirin, lê teknîke tê hewce. Teknîkê bi çi rengê em bêjin? Di sînemayê de çi teknîk tê emlandin?
وقت ام بیجن تشتکی درونیه نشان بدن تدی کامera خو نزدیک که و چاو ما رو فلان نفس صورتی تا دبر نشان دشانو ایدا کو مودمود البا هفنینن تماشاوان و لیستیکوان جبروی کو تماشاوان وی روشا درونیه ببینه دبکو تکنیکا کامرای یعنی سینمای به امرینه وینیزی بکی و دور بکی یک اف تدو دکور من افیگا سر بیا ولی کنید که مقد سر هولوگرامه دیجیتال و هولوگرام ده هیلا شانو ایدا جیه که نوت کاری ببین نبینه اف دی جهان ده نویه لجبر کو دم نویه اف تشته پیکارانین و ویگا بی تشته تکن ادویم مثلا بجن دما دیجیتال دما دیجیتال دوی 100 سال ده شانه کردی لکویه باور که دنیا خود گوهری نه گاودی مگویا شانوی کردی ام زمانه کردی به وی رنگی سم دولگرین خو او چود بین سرو بند بند جبر چه شانه کردی ایرو زیاده زیاده تی فهم کرن تی تماشا کرن تماشاوان پر زیاده بری جبو باندورا هین تشتا ام بیجن دولتی ام بیجن تشتا کدن شانو وقت ملیتان وقت تشتا کدی خویابو دورا بو وقت رنگی هنرمندی لی 100 ساله ایرو دا وقت بیجم دما دیجیتالی دا شانو بو تشته کدی زیاده تماشاوان زیاده کر لی کالیته کم کر براستی وگه امتکارن جرا بیجن شانو چیه نخوا که وقتی مجبور دیجیتال مگود جهان ده امتکارن نو برسوا شانو بدن جو نو ناوی آوا بکن اف نو تشته ایمه والاد بی ناوی شانو کردی دوی دمه ده لگور من هنی الارگانیزاسیون علی قدره نه حقن جیجه حوجه علی ابوریه ده جیجه خالص پیاجی بهله بله 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 اف که ماسیوان ها ادبر به هیره ده مجبور میتشه بکن وقت ویتشه کن کالیته کم تکن و دمه جه امجویرا بیجن شانو کردی لکورنگت چی دو هنر جبو تماشاوانه آن هنر جبو تماشاوان راکه پیا و تشتکی نشانی و بده و جیرا مشکی نو نشان بده دروش اری یعنی دبیا بالتركيز بيه هنر جبو هنر ان جبو تماشاوان براسه فيديو گوهرنیم هنر تماشاوان تقازي كانينه ان تماشاوان فكره كي نوح جيرا ابا بك بك شمنديك جيرا ابا بك يعني لغور من هنر ابا هنر حوجيه دش تماشاوان شمنديك يا چيبك داویه لیسکا خو چینکه بلا تماشاوان جرا داویه لیسکه دا برسه که بده او جبر کو جیانا لیستکوانه و پاردون جیانا تماشاوانه ویدا مده کو ام شانوه کردی کو و نشته وارد بیجم لپرانی بیجم ارماش تنی کمدیه ل کمدیه که والا یعنی کو ام ابسورد yani absürt بگم معنی absürt نزانن گشتک کرده ما معنی absürt گشتک شانوگر شان معنی absürt نزان absürt وقت تشتكي على توش بيد بين absürt ناوه بنجها absürt شانوه absürt هي سياسته ده هيلا كتكاره ده ابابيه يعني وقت بين absürt نه او absürt شانو و absürt كتجي مجاب بيجي absürt توشن ناوه لإما وقت كان عودين بيجي هم تشجع absürt كان ناوه بلا شانو absürt بكن اما چپکی خال وامد لی نبی رنگه مفهوم که پروبلم ما زیادتر وقت امتحانین مثلا چیر چنده که نفر چنده که اری اف چنده که هم زیداهیل چیران نفر امتحانن لا هر جوا كده افتكن افتشك انورمال نينا ام نورماله لب شانو نتني چيرا اف چاندك بلا او چاندا نفر نيج بير كده بلا بهبه وقت جبر كوشت بي اندر تشتك اندرجراوند چيد بي لي وقت تو چيرات كي حوجه ودوي اسيتا تو مرحله تشي بيجي يعني بيجي ور ام بينابينن يجي ارمانجا ليستك چيه نظام ارمانجا حيوان هيتنا نظام يعني تقازن كيفن بنتشاب ليستك وان البرشاب ثاني بوبولاريتي قالوا يعني براسي جدا يعني وقت ديجيتال افابو بوبولاريتي زي تقد نشان بله ما مثلا شرن جهاني يكمين ايدو يمين بيشتي كملات الدنيا يجي الشر درته الى
شریوان قدد وردا رولا چانده گله مهمه جبوش دولتین دنیا جبو نتوین دنیا یکمین کاروان آوکرنا اوپرا سالن اوپرا یکمین کاروان آوکرنا سالن شانو یک ایرو دنیای دا خودی اول مزنن نها گلو د دربار زمان کردی به تایبتی د دربار زمان کردی پاراسنا زمان کردی پاراسنا وقت کو چیرو دعایو بلکی نفرین زمان کردی ده رولا شانویا کردی گلو ترا خلیست یعنی رولا خو بجیانی شانویا کردی يعني ام بيجن جياني ناج بركو تشي هجا من دستي دانا من دستي هي يعني شانو ام بيجن شرع جيهاني يكم دويام وقت ايكو اوبرا وكرن وصالوني گشتي كي مازم وكرن دیگه خودی دولتین مثلا خودي دولتي مازم بون اوان زامبكو هنر و چند هنر چند آواتگاه چند گلكي آوا که اما وتشتنا اف دزاوانتاجه كجبوما لي اوانتاجه ما چيه ام بندستی باش زانم ام زیده پرچقینه 200 سال ده ام چواته پرچقین ام تف دما ده وقت دما پرچقاندنی دارم ببینن 100 سال جهان یکم یا دویم ام بیژن جهان که پست مدرن نه من دیسه پرچقاندنی دیده و ایرو داشتی دما که دیجیتال 2020 دنیا بویه تشته کدی ام هیچ اجی تنه پرچقاندن میجیه مدیتنه مدگوهری چند جته گوهرتن لی ام لی مداخله ناکنین تشتا شانه کردی کاری چه مداخله بکنه مثلا کارن دهیله فکر باتمان ادم بیشن باتمان وقت در بعد دیتن وقت برسفای دادن دبین جی هنریه جی شانویه ام کارن بی پرسن به چه رنگی بو کیفی گرکو یک آرمانج کرد ام آرمانجا کوی بو بیرنگه چه بو خواب بو چه وقتش دف چه بو حوجه هني ديني ما تشبن يعني يا تيب صازي بك بكل مك تندفع چنده وقال تي فورماته كي آوا بك ودوي فورماته دي هر بشه دا تجي هنري هوا بي وتلوي آوا دا كس مازم بن وزيده بكن ونيج بيركن يا جي ام بيجي وكي تا وكي من يكي وكي دنت الدين آوا بكن الدين لخوا زياده بكن وقت لخوا زياده بكن تيل چند جي زياده بكن بله سازيه جي كسر زياده بكن باتمان جي دين آوا نبويا ندبو جي هنري دين آوا بون جبر يعني دبي هناك الدين هبن في باري بدن السر ملي خو در عين تشتبنا برچاوي خو çünkü بار چقازم بيجن سر سازيه جي حوقه جي سر كسايه جي فدايا والزماني كردي چيه ما مست هيا يان مثلا هيجا بتركينا الاستماع تعبي مني بس بكردي لازم فايداوي تشيا دفيكو مروش تماشاوان برسيه قالوا اف ظلام حتى فيجا برورده هي كردي كر و هن شاگرد رابون چون کنسرواتوار هن شاگرد بون نویسکار هن شاگرد بون بجم لیستکوان هن شاگرد بون فنومن مروج وان برسه فايداوي تشتي هبوت تنبو براسي برسه بون بله راسته للگوری من گلکه چوت بجی گلکه ما مستب کار آنینا یعنی راست بکار آنینا زمان گلوت شانویا کرده و گلم پری چرا وشه ده زمان چوا یعنی راست بکار آنین او آخافتنو او دووکو او یعنی او ده چرا وشه ده گلو یا گلم پری اب گلم پری ام راست بکارتینن گلو کردی ده اوه خواده ده لیست گر خواده دیسه پروبلمی مالو اندره لی ام تکارم بی بیجن ام ویدم دیجیتالی دا ام خو هندا نکن ام خو بگیج نوی اصلی ساعت خوش او کبا استاندارد ته استاندارد تک چه با لی لگور من باور که از ویدم دیجیتالی پوپولیزم جی demek evci demek hen kes xwazin ejwid bejin bila hebe bila xwe bixne bin çav heya şaştiye xwe bibînin bila van tişta bikin ku vê demê em kar bin bigorînin wextê me vî demê jî bihoran em lê bin hunermendê me tijî bin mesele ji bo me hunermendê têr û tijî lazim e derhenerê têr û tijî nivîskarê têr û tijî ev xwe hinda nekin tu şanoyê hunerê bi çi rengî bike bike dawiye dawî tê mesele bê van دیسا خدمتا بی زمانیه بی چانده یا آره تی بی وان کسا و اوش خو راستی چه بکن تی بین اخوی اب دیسا ایکو وان خبات براستی تکن زیده ناین اخوی زانی الجیه که ام بجن رافه که ده توزه دن هری بلند و هری جیه توز
وهركز تخوزي هرلوي وكاس جي نبوارك وخوب جينلوي هنرمند ما بيورنجي هنا نبيسكاري ما بيورنجي هنا هنرمند ما هي شانوغري ما هي مسألة فيها وناينا خويا حيا ودا ما أبدا ما بوبوليزم بقدي تموها خاو بينا برشف بلكي ودا ما مجيجنا أصلا شانوه جيهاني جبر تشد بيجم ده هيلا شانوه جيهاني ده برت هي أوغوستو بول هي أم بيجن غروتوفسكي هي أم وقت بري قدن تار زمان تف جوده لتف بري قدانه قال چوا كاتكار كارمند دوي هيلا ده شانوه خرا كرنا افيكا ميجي قوة اشتركو ام كرد ام بندستن تمام اوبرا متنا صالون متنا دردكي ميدني ليه درد ميتني هي ابان كاس تبي ابان كاس تف اساس درد ما عن مركزي بله ايش خان بندستن شانه بندستي بك بله شانه بندستي درخه هولي چیروکه تانن وان درخه هولي شعبكاني قالك ترانه تانن وان درخه ام بورجه چاوك بري مل في اليه ام بري خو بدنا اليه خو ام ببینم برات و فلان و بیوان برات آگوستو با گروتوفسکی چت بیجی چون که جیهان نقراسنه تیقویا ام لیبنش خو ام کس اون جمره اوان دگوت وگ ام بیجن مالا و آبا و بتش لنشانه مدا ليش خو ابتش با ما هبو وگ ام بخوب خو الارض خدا ليه زيده بكن خو زيده بكن هميشانه خو بابكن كيما سيما زيده ابا قراسه مجان بله ما مسجان ساعات تخوش به تشيزون بسانديا بله اول شيء دشانو ده يعني هيك سيناريو هيك از باورم شانونامه جوشان خانه ناي بله دركتيه شيزو شي عزيزه من شي تشتكي عجيبه يعني شيزو برچبونه ميجيه يعني ليستيكي بسيكولوجيه اري بسيكولوجيه ساعات خوش اجبر دردي مشغول ده هيلا سربلندية عقل ده قبل كنا سربلندية عقل ده دستلاتارية هسته الهمبري عقل ده شو ده تقص أبا يعني جبر شيء كرداجي الهمبري خد اقتدار قبول نكريا هسته كرداجي هسته جيهانجي هست الهمبري خد اقتدار قبول نكريا چونك دبيجي أزم وحوجي الرئيل من أمينه ودبي مرحلة ده قارة چار پرچات که چار ایشا چار پرچات که لی تقص مثلا رح نكرنا اقتدارية يعني وكل ليست كي ديرونية بله وقهرمانة تيش شيزول بده شيزو قهرمانة من بله ساعتها خوش به قبل ليستيك التركيا دا قالك جيجي 2012 13 دا دركت سردكي حتى كاميراماني ماي هيجا قالك كشان فسيح او هاتبو ليسكي ويكم جي أبيك شان بخلتنا به راسته يرو دا تبي أصلي ما مسجان مالا تعوا با أم هدي تين داويا برنامج يا خو از دخوازم فكرة يه لبيشروشا شانويا كردي ده يعني روشاوي وتشبك او اف زمان شيرين لسردكا بلكي الولاتين دنيا الولاتين جهاني ايدي بلا وجبركو براستي جي تو كدرا كفركي ولاتي ما زناركي ولاتي ما بن سيا كليلكي ولاتي ما داجي ايشكي هي تشيروكي هي و يعني كلابوركي بهم بايا بيشروجا دبي والده بيشروجا شانويا كردي لغوريتا والكربه برسامنا داويه از هیویا خو بیجن پیشروج شانه کردی اشارات بگی جی استا جهانی و بلکه ریجی نشان بده آرم هسته من اوه لی مشت بچرانگ چاو ببه شانه کردی از تنی هیویا من ایکو کومه کو شانه دکن بلا بزام بگن دوام باجر دا تنی شانه او ناکن بلا بزام دوی ولاته دا تنی شانه او ناکن ایکو شانه کردی نرقیبه هبن ریحوالی هبن ساعت خوش بلا في بزانبن وقت بزامن او ریحوالی هبن تل هف زیده بکن وقت چاقتی خو بس گیجنا استا وی ولاته و دورا استا جهانی تب ریحوالی هبن ساعت تخش به ما مسجان مالات حزر جاری بابا زور سپاس زور سپاس جبو کدا تکو شاگرد انت او کچ خورتن جوان یان حتی ای زاروک کتا شانویا کردی را افراند درکت آن گلک شوان از زانم نویسکارن گلک شوان شانوگرن گلک شوان ها فنومنن انجام داوی باش و نباش آنها وی تشتی بکردید کن
بله. أبي جيه شانازية همش بوته همش بو ماشي برباشا. جيه شانازية عيني وسنة مالت حزر جري بابا أول جوا أجي سباسكم كوا من ميوان كير ومجي تشتدري خاجوارا كنت مالا بابا زور سباس سر چاوی مرا تماشاورین هجا حوالو گرین عزیز مخابن به حتی جاتن دا یا برنامه اخو میوانه کی منگله کی عزیز هبو مامسته پیام احسان ایرو میوانه مبو مل سر شانویا کردی آخوی حتی برنامه کدن به حواله کدن بزانیار کدن یه لسر زمان کردی را امی برنامه جور بجور دیسا چه بکن حتی برنامه کدن ببینین خیر و خوشیه ده gelek spas şahafkarê min keremû mêvanê wî hêja mamoste peyam ehsan temaşevanên hêja vê derê xeleka mebda wî hat hûn bimînin kêf û xweşiyê de heta xelekeke din ji bernameya ziman û raman.